nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Musiahisia ninawikwatio kana weekend ya kuiende na kwithiwa ya kwa ila ndio tuongea muvya nundu wa kusakuwa Mutongo TV kwithiwa kisese cha kucha ukumanithia kila ivinda ni uzo chandini wa Vilingi wa Mauvoo indebena la tukumbanisye kwa ukuvi. Ala tukumbanisye ni vamwe na maovisa ma kusuvia nyamusi ya kithekani KWS kulasimika kutumia ndeke kukuthwa nzo isioni cia Chyullu. Maovisa ma usesei kutoa isya mboya kanisani wa Katoliki wa Lady of Lourdes musini wa Masaku. Andu alame mamutha me mwanya kuteta kwa kuema kwolo twa mbungeni ya kaunti ya Kitui na Masaku. Na andu alame na ukuwa miaka miongwena na kwambata kuthudwa methi wa mayeyumilia kwa matakitali ni kana kuthimwa mawume kivathukanio. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia na na udhocha nyenito wa Robert MUTUKU nake Sharon Ndinda etwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko. Tuyambia Mauvoo maitunika na maovisa mamuvea wa kusuvia nyamusi ya kithekani KWS memwamba na maovisa maslikali ya kaunti ya Makueni ni malasimikie kutumia ndeke kukuthwa nzo ila siithitwe inyamasia ekali mando ila siva kuvi na kitheka cha kusuvia nyamu cha Chyullu savo umiloni wa sua na ila yudhuloni wa sua isa sojeji kuiya ilungia mithinya itatu ona kau enenthi na umeutatave na nzo ingi itiitwe katikati wo. Caleb Chalo nukuelesea mbiange. Ni maovisa ma kusuvia nyamusi ya kithekani kuma muveani wa KWS mengwatanio na maovisa kuma kaunti ya Makueni makitethyanise kuinga nzu kuma motu-ini mekivuthukanyo kuya kibwezi umiloni wa sua matumite ndeke muthemba wa helicopter nzu ila siendeea na kunyamasya aimi ma kung'ithia o vamwe na enenthi kwa kwitha imanangia maliyo o vamwe na maleu mundani. Ndethi ino ya nzu ila ithaikilite kuma mutituni wa kusuvia nyamusi ithekani wa Savo ni ithitwe kithiuka motu-i mekivuthukanyo ala mavakanite na kitheka kii cha Savo wi voto wa Lukena Yendundu Kelumilo Ngiluni Mbetwani Kathekani Mavendeni Iviani Darajani Nzoila na Mwakila enende amo makiweta kana siethitwe si mwiso kwa ciana nini ila sienda skulu kiokoni angi makiweta kana siesa kila kindu yevo mete ya uvanda na mete ya kithekani na kumatia na hasara nini. Wanaendelea kufukuza tu, lakini ndovu ilikuwa shida kwetu sana, hasa chakula nini kila kitu ilikuwa kuna tu hatupandi. Hata wakifanya nini huwezi kupanda, hakuna miti ama nini yote nakula. Hata sasa nakujanga karibu siku nakula, hata ukipanda miti yenyewe nakula tu. Si ati ni mmea peke yake, si ya kupanda, nakula hata miti. Hii Ngiluni tuko na shida nyingi kwa sababu ya ndovu. Inasumbua watoto wakienda shule, hata wengine wanaenda wanarudi kwa sababu imejaa kwa barabara. Wengine hata shuleni zinakuja, hata zimeharibu matank. Kila mahali ziko pande ya Ngiluni, Kamonyo, hata Misani. Ona kutwika operation ino ya kuinga nzu ciumite mautu-ini kulika kithekani cha Savo yende nthini wa mithenya itatu enende amwe mena wia wa kana ni vatona kutiwa namba na ya nzu ila itona kuendeea na kumathinia ikilikanwa kana thina wa nzu icio ni iti mweni na ila mbike ya vau itungite kisio kana itungite icio ina itina kumana na sala ila yeta wanina mwinu na ila maivatisite ngamione. Mimi mkayo wa sehemu hii ya Ngiluni. Changamoto ya ndovu ilikuwa ni mingi zaidi. Ingawa leo tumewekewa waya, tunaona ndovu inafukuzwa leo. Ingawa bado haijaisha, bado iko mingi imepakia. Bado iko ndovu. Hatujajua kama imekwisha, lakini unafikiri wamefukuza kutoka jana, leo wanaendelea kufukuza tu. Hizi ndovu inanisumbua kama mimi ni mwananchi wa pande hii. Pale waya imewekwa. Mimi nazuiliwa na pale ndovu inakaa. Kwa hivyo sasa hata mwenyewe mimi nahama sababu ya ndovu. Kwa hivyo ndovu inanisumbua zaidi sababu mimi hawezi lima na nina boma la watoto 4 na watoto hawezi kwenda shule sababu ndovu agenda miro kwa njia manaikuda kwa njia. Caleb Chalo,
Vilingi wa Mauvoo Mutongwe TV kuma kibwezi yothelona wasua. Kungi ni kana maovisa mausese kuma itengo kuvathukanio ni matwai cia mboya cia mwanya cia kutunga muvea kuvoya misiyo na muwa wa nthi ya Kenya kanisani wa Katoliki wa Our Lady of Lourdes Cathedral ulawiva musini wa Masaku. Thini wa chathiki kila chatongwewa ni Right Reverend Bishop Alfred Rotich. Maovisa ni mathuthwa kuatia miao ya kiuthukomi wo na kuthukuma ene nthi vateki kono. Daniel Mwangala ni wavika kanisani na atumbanisia Mauvoo. Chathiki cha mboya kwa maovisa mausese kuma itengoni cia kivuthukanio kitwayewa imwe kila mwaka. Chathi cha mwako kitwayewa kanisani wa munene wa Our Lady of Lourdes Cathedral ulawiva musini wa Masaku ungwa utongwi wake Right Reverend Bishop Alfred Rotich kuma Kericho Diocese. Va avisa munene wa maovisa maisaluva kauntini ya Masaku Simon Waithaka ndaelesea kana kielelo kinene cha mboya hii ni kuvoya maovisa na kumaumisia nthini wa uthukumi wo na ingi kuendea na uvoya misio undu umwe na nthi ya Kenya kwithiwa na Mauvoo. And that giving is to commit ourselves to pray for unity, progress, peace, security, and dedicate the whole spirit service and government leadership to God, who assure that He is with us and our families all the time. Ingi ndaelesea kana maovisa kuma itengoni cia kivuthukanio nimekwithiwa maithukumana ene nthi nikienda kwikite kana nimakwata uthukumi musio na methiwa meeanie na uthukumi wa maovisa kuma itengoni cia kivuthukanio. Uneni undwendana na komanda wa maovisa ma polisi ukamba wa Makueni Philip Opio ula wenda maovisa mati mawalanio la mekitwe mauthukomi kire kana maina vinyia ene nthi kana kumomesya ivindani la matwaisye uthukomi wo. So as officers of the law and officers who are supposed to enforce the law, let us make sure we use our powers correctly. Let us not victimize those who are unfortunate in the society or in the community. Because at the end of the day, we are told that if you don't mend our ways at this time, then that very moment then will be called by our Creator. Then there is no appeal. In heaven there is no petition. So let us make sure we discharge our duty professionally, without fear and favor, just as we were sworn when we were taking up this job. Chathiki chaete maovisa mbewa maana muonza kuma ilembetani ya ithio umiloni wa sua vala kitwayewa imwe kwa kila mwaka. Daniel Mwangala, Mutongwe TV, kumva kanisani wa Our Lady of Lourdes Cathedral ulai katikati wa musye wa Masaku. Andu ala methiawa na mamutha me mwanya kaunti ya Kitui ni matisia kutwaisa miatianio ya Mauvoo ya kuungamia uthukumi wa mbunge ya kaunti ya Kitui itunwa chama cha kiuteti cha Wiper kwema kuolota ona umwe wo kulika mbungeni isu. John Kilonzo ulani mwene kibila wandwa eweta kana chama ki nikinavania kumolota itina wa kwithiwa mwati wacho wa ivinda yasa atio kiine ika uwa na itina wa kuthika otini na mwamulo kumwa olotwe mwanyani usu. Onesmus Chyullu na Mauvoo. John Kilonzo nola ni mwene kivila wandu ala metho na mamutha me mwanya kaunti na Kitui na ingi membo wa chama cha Wiper ni watu la mute chama cha Wiper kwa kulea kuolota umwe wota membo wa bunge ya kaunti ya Kitui no kana kuthacha na kutete mabata mwa bungeni ya Kitui. John ene na Mutongwe TV no weto na kwithia chama cha Wiper kina mwathite kumwolota ta membo wa bunge ya kaunti ya Kitui ni kenda kutete mabata mandu ala me mamutha me mwanya bungeni ya Kitui
Una ndo wasenye tinawesitake kukosekana katika masito ala chama kiki na anengania kwa alama ile kuibwa kithito. John wawe tunakwithia ethito member wa chama kina kukithukuma kwa wiki kunichele kwithia kina nengia ndo alame mamutha memwanya ivuso ya kukwata mwanya bungeni ya Kitui. Wala wawe tanemea kutuwa isia miatene ya muwa vaka miakone ya bunge ya kaunti ya Kitui nikenda kusukumia chama kiki kwa lota umawo. Kila vinda kwethwa no nubani ve ma MCA moka makanubwa ni chama moka makoloto ni chama nikana medhie matodha kuwakilisha makundi maalum makuu ni maisene tu sosie form na nyina usosia na bembesa twaiba sia kumanza mwanosu lakini la list ya umie nedhia nikitwe kwa alama nuvaani kana wese kwithia kwina wiana nuwa kimibai ila ito agenda top up list na kulia maofisa ma chama alama ba headquarters maambia bengondo mato na kwika lundo ni matwa ye list kwa chao kwa IBC bunge mbitu chama cha Wiper kinolote ta memba matena mamutha memwanya kutete mavata mandu alame mamutha memwanya bungeni ya Kitui kindu kila John wawe takina amendese muno kwa kila wetano matena mamutha memwanya majiso manya mavata mo maibingilelo na muvaka umwo olote nikenda kutete mavata mo bungeni. Ngilile 11 chama kiki tutwendete mulwanu chatunube akaele monga memwana wa chao wale mavu na akasu kubika umunze ona maeza kutumanza na to amamanza meka kutwebida na wethia kuma mwaka osu onze to amamanza ni kanai tubanga unondo moto service ya muya wa chao wale mavu lakini nondo maenga ule mavu maenga we osutewo we kuka kuosa mbesa na mundu akutoa kutoa na weovo John unathakitie kwani koti na yenda chama cha Wiper kumunenge mwanya usu pala koti unomisi mwamulo sito ya John kwikwe kanzeti na serikali to mwa memba mabunge ya kaunti ya Kitui alawa ile kutete mavata mandu ala mamutha memwanya kindu kila kitanae sakuyania na koti ya mbithukisia na asiani nikiwe katika list isu ya alemavu list isu ya woloto na ni uongo kulia chama nondo kinenge mwana osu nondo nye ndi mundu wa kawaida mbe itina wako be alemavu alama chama kicha Wiper ala maisie nondo kuma mwaka wa kilile na 11 twanubetwe andu mate alemavu monga mekatika bunge itu matuwakilishe Dominic Mulino lo kwatia mondo mo kwataniria mavata ma andu alame mamutha memwanya ni wenda chama cha Wiper kwatia mwamulo wa koti na kuolota mwene kivila wo John ta memba bunge ino kana kuteta mavata mo bungeni uni wenda kukulia serikali na ndikulia pa political parties situ na IBC simekishwa kana kaunti ile na wakilishi wale mavu nisiekiwa na ningwenda kukulia IBC commission ila meusa kwa ingi commissioners itu kwenda commissioner momule mavu ulawia wako kedhi wa kusisia list ila sikuma katika political parties amekishwa kana alemavu nimekiwa baundi ni katika list yesu na endi edha kiuki hiki kana nitu kwatana counties sio ile itena alemavu tuambe kuungamia kuendea kwa county assemblies mpaka mawakilishi baitu mekiwe katika county assembly hubu yuketi na memba miongo etana mwanza kuithwa kithito chumani kibala kwanana na kalani wa bunge ya kaunti ya Kitui Elijah Mutambo kiona wetie vena mianya ili italite na memba mayo mele kuolota nesi ya masia kiuteti chama cha Wiper kikunua medho kana nikikuwa kio cha John na Dominic pamona kikosi cho tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chyullu Tuma Kitui na kukava Masako nikana ni watonyeka andu alama ekalana mamutha memwanya kaunti na Masako makathina muno na mavata mokwe mauvika kwa serikali ya kaunti ya Masako etina waokwe maukwata mwanya wa utongo imbungeni ya kaunti ya Masako mwene kivila wa enendi apeni na katunge kuma ukamba wa mwala elesya kana aingimo baina kwata mianya ya utongo indeni wa serikali ya kaunti bala wa elesya kana vena wia mwenene wa kiyocho kwe makwigwika aimienda serikali ya kaunti ya Masako kumandhi andu a mianya ya utongoi thini wa mivea kivathukanio nikana matonye kuunika kwa masito nitawapeni na katunge mbuvi
kuma Masaku County mwala sub county twibandu ne batu itetea mauwa ma andu ala mema mutha me mwana kana ale mabu ndini wa county sionthe nundu ni county miongo ili nemwe tutane kwata andu mailite mbungeni kwondwa kuungamia kana kutongwesya kunewa myana ya alemavu tuyisi bulai naye ndiye na twina katiba ila inenete kwondwa walemavu kana andu amema mutha me mwana nunu ni tuendo thukuma andu maitu kundi nunu ndiye kwatya mundu utena pandu bena thina undu ebikia kumana mathina maitu ithie alemavu kana andu ala tutena wianu wa mamutha nundu kwa ngelekanyo kwi andu makungana mau kwi andu maenda o makilitete nanga ukulya makwata maume sia mawe binda ya sua kana ebinda ya mbua ndundabya toikulya ati mia wa ya naimwe na miongo monza na monza nunene tondu wa walemavu twemione wa mianela yitoneki na indi tuikwate kana kiyo chichandwa lame mamutha me mwanya kuma kauntini ya Kitui na Masaku iko vikia kwiwika na mabikionewa miana kiwathukanio nthini wa serikali cia kaunti twambothi mo vanini itusekethete na Mauvoo mbenge musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imunana itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ mukamba aisye ngundi yambe neyo kau indi nisya wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisisya kusangongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandini wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio livina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika saingi ni wikala nthi ukekulia indi andu makengania chao ngembesa ni ikundire yu nyaga switini na kwira nanga kuduma ni nanga thingi thangu ata nduma mbesa ata ndina mbesa na wenda ni ekata maunika na chao ubungu we maisha makuve tuesaidhi ya njamaa umwokwenda iyita timukuna kao muthuku muno nundu ni lasima ulilikane kila kindu na wolwa nu ni wekanga na amaku kila wachumwa kwambia saile na nusu sia wiyo wawona mwaye kuyu ndukambelo nywa kiwu nundu utuku ndwambia wewe bujamba unguru waya makuyu na wanywa kiwu mayutha ukiahebu nyenita wakasena ni muthukumi wa county uya kwa education iko nthukuma na ciana cia muthembo tite thia cia kuinenge bursaries ukana kagenda ndikiwo cheki oyu o mituki kacio kesukaende skulu ka report na ciana ile ingi na thimithia na kiameva nienda umabetanga nie na beba wa muguka pio pilo ele kilungu cha kase kamundu kebata na maisha ma metolio na ubungu
mauta mang'ombe, yes, usuwekie na ukiwanzuki. Winambesa yuhiti what you want. Nova Mutongo TV, ngwatanio ya Mukamba. Nina udhocha ingi musiaisi atuende na utambania nthini wa Vilingi wa Mauvoo. Uwa uwa kukunwa ningo kana stroke ulaka vinda kaingi utuma mamutha mamwe ngaliko imwe maeka kuthukoma ni umwe kati wa mau ala mekathi remuno kuyenendi aingi na kutuma mwemo masya mathayu. Tanzi imwe ya kuolanga na kuisiana na siko sia uo Dr. Ancient Kituko ula unai minister muveani wa uiti na wima wa mwiva kaunti na Masako eweta ni wailu enendi na muno alama vicha ukuwa miaka miongwena na kuambata makethia wa mayeyumilia kukunikilwa na kumanyikana wima wo wa mwi. Otondo mwandikito Boni Motisia ukuelesya. Mwino ndo wata muondoni na manula matama wikota ni mwene ndi kila muthenya na yu kwa na Dr. Ancient Kituko ni watonyeka ndo ala kuma kethi wa mwiso ni mwenene wa kukota ni mauki wathukanyo na ni wailu ala mavikiano vicha miaka miongo na kuambata na makwethi wa maumilia kavinda kwa kavinda na ukunikilwa wima wao wa mwi vai watakana miyoni thia wetena vinya kukitana na mawau na ni watonyeka ingi mamakethi wa matayumelasia kukunikilwa aneno mathuthia kuyumilia nongi kethiwa mena mawau na umethwa maoneka tene na kuvikia na ukwata witi ulotonya utuma mavoa na kwivitana misio ingi nundu itumite umathagana undu twende na kukua wavikia miaka ta miongwena na kuthina yulu nuwaile mbwithi ukasiwa uuzita wa sukali wa pressure ukathimwo kanza nikayasionekana wambie kuitwa tene ndukeze kwikala wizeiwa angalia twinake na akoma akonwa stroke atutia. Daktari Kituko weta kana mauano kuvikia kwete maudhuangi kwimia mwene ndiethi wa maina vikia na ukunikilwa vevinda nukethi wa mwiso mwenene kwimua kana mwene ndiethi wa kethi wanake ayeitwa mauweliki atianisio othila no muyumwe wekumbeleto ni mauwa ya stroke kanaona mauwa suya nge mayambi ya mweme stroke lakini yambi ya kethi no pressure ambatie tene wa maukwate ya kano sukali na mozi mabika bandu geza ethi ona mananga metho mananga mbio mananga nerves nginono mundu indi kwezovika kwezo kuna intra stroke kilelo kinene cha kuendekethia andu metho mayumilia na kwikiwa ukunikili ni kwethwa muuta yano kumila matena maonanyoka na mwe utena thina nomwe indi uwo wavikiana ukwata mwene ntheu yithiwa ne muisio munene ona kwethwa vatai mawonanyo indi wavikiana ulika mwine wake na wa mwene nthi kana mundu kulea umanya mathima hospitalini ila kwina ivinda nundu nitwesekana miino yitu ni wa na mavinda maingi maingi moka matena chalia na itwezezana sana chalia jo kituma mundu athi hospitali lakini twenda twambie kwimana kila kitu wa Gisungu good health seeking behavior undu asungu metha maile ona kwithwa mama mavikia na wotota matenda wa eweta kana kicho ndeni kilo cha wikithie kana vinya wa mwani wa sindo vevinda kwithia mwene ndana kwithwa muuna kena na vikia ni uvinyiwa ni muwa na kuvete wa thili ya kana muwa mumaitonyeka kuitwa igenda withio note kwalua withio ni wathi hospitali wekwela itawa general check up withio wasiwa sukali wasiwa pressure wekwa screen kadha ya kaza na maundu maingi igenda withia ketha be utosu ukwatikanite ne uitwe na uivoa kana uitwe no yende na kukala maisha maseo aingi maene ndi mavikia na ukaya ilovia sa ukwata uitika na kukwata ithimo cia meo ingi niwende na kuendekethia vata wa thukumio nthe na mukwithiwa mailikana kana ithimicio nthe inengana we mana kwi mwene nthini wa hospitali onthe masilikali na ala maende na usingatiwa nthini wa thukumi na muno va kaundini ya Masako kutumile kwa tene twikwe twende hospitali maitu tuthimwe na ithimo mbingi katika hospitali masilikali ithimo wa mana ketha pressure ithimo wa mana ketha sukali ithimo wa mana na sindo ila ingi nigenda withie ni twemwe na maisha maseo kwa tuyukuli andu maitu twembwe na twambe kumbwa na good health seeking behavior nikenda withie maisha maitu maina umea muno. Mutongo TV kumakangundo nyene Boni Motisia.
Ulaunai munini wa gavana kaunti ya Baringo Charles Kipng'ok ni wathi kwa kuyo mundi kisioni cha Soliani kaunti ni isu ya Baringo mathikoane mavikwani atongo ikauta evo munini wa Musumbi Rigathi Gachagua mwene kivila wa nzama ya magavana na ingi gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru kati wa atongo yangi bala Rigathi ainena wawetakana silikali ni kuyanisya mawatho ala yathie mwene nthi kuivo kutumania muwe kisioni cha Kerio Valley. Joseph Kitheka na Mauvoo. Munini wa President Rigathi Gachagua inawatongoza ndongo ingine va Kenya kuthiko mumasiolone munini wa governor county ni ya Baringo murudia Charles Kipng'ok nalona ati wenitha yuheki wanzani chandeke musini wa ilovi itina kwikumbira ni mathina makuveva yathira chato igwa kwa sukuluni watu wa Soliani wala county ni isu. Kuna project mingi sana katika hapa Baringo ambaye za barabara na maji silisimamishwa kwa sababu ya siasa mbaya. Ati ndio sisimame ati nyinyi mchukie William Ruto ati asaidie watu yake. Na William Ruto Mungu akampatia roho nzuri, akavumilia na akanyamaza. Lakini kikwetu tunasema hakuna mvua haikatiki. Hata ikiwa kali na namna gani itafika pahali itakatika. Si sasa William Ruto ndio rais wa Jamhuri ya Kenya? Si ni mtoto alikuwa anauza kuku? Si ndio rais wa Kenya? Si jamani Mungu aitwe Mungu? Si huyu Rigathi Gachagua mtoto ya mama ndio naibu wa rais? Sasa hizo project zote za barabara za maji ambaye ilisimamishwa kwa sababu ya siasa mbaya tumeziweka chini, tunajadiliana hizo project zote tutakuja kumaliza ndio muweze kupata usaidizi na muweze kuendelea. Gachagua na wote kanava hivi ndo na yingi makete kila mevea ya serikali kulika utatini aiweta wote ona dhelile yu aba maofficers yetu, regional commissioner, county commissioner, deputy county commissioner, chiefs, assistant chiefs, msikuwe na wasiwasi. Msikuwe na wasiwasi. Kama mlitumiwa kutulima msijali. Nyinyi ni watu wazuri mkitumiwa vizuri. Si ndio? Our officers walitumiwa kazi na jia vibaya ati kuuza mzee ya kitendawili. Hizi ni kazi gumu. Kama kuna watu wameumia ni regional commissioner na machief. Kuuza hiyo mzee kama huko kwetu ilikuwa ni kitu haiwezekani. What we are going to do is to deploy the national government administration appropriately and positively for the benefit of the people of Kenya. Gachagua ingine wawetakana tavena meli ile sia fertilizer ikwamite Mombasa aiweta Musumbi Ruto asiokethia ou negenda enende manengo fertilizer usu ayongera ngi kuweta kitheka kila kithi tukivata enende kisione chu nimumse mwe kinengwe mwenende aime negenda lihu kwatekene kwa wingi va Kenya. Bolea kuna ingine meli mbili imekwama Mombasa. Mimi nikilaki rais naenda huko kukwamua ikuje. Najua meli za vitu vingine ndio iko mbele, ya bolea iko nyuma. Nitaenda nipitishe ile ya bolea kwanza ikuwe pale mbele. Kwa sababu tukisaidia mkulima bei ya unga itateremuka. Pale msituni kulikuwa na shamba system. Wananchi wanapewa, wanalima mahindi, wanapalilia miti ikiwa kubwa wanaondoka. Mimi nasema hii serikali ni yenu. Tumetoa order wananchi wapewe nafasi walime msitu. Joseph Kitheka, Vilingi wa Mauvoo. Kungi ni kana silikali nene ni yendeye kuvangithia maundu kauta ma uthukomi va Kenya kiva kisomo yuve wailu asei makane wa mavundisyo na uthuthyo wi mwanya kukonia kisomo cha CBC kila kiende kulika ilikoni sia maniwa kuyanana na muungami munene wa skulu wa musingi na wa sekondari wa Holy Spirit waloika ngundo Sister Joseph Rita ni kana sei aingi mayai sa kuelewa kiendhini cha kisomo cha CBC na kufikia kululutekwa ni kuatia nzeke sia kana kisomo ina uniko kwa maniwa. Ainena na Vilingi wa Mauvoo ni wathingilila muungamo wake kana kisomo ni Chyullu vyo na kietete waluku munene kisomoni na mono vindani ye amaniwa meitwa isya mathau mambathi nundu ni kiutethe sia kumilia inengosyo. Actually tea expensive lakini thina si maikuelewa na thina wa skulu itu nitwosie itambia ya
kushirikiana na asiai nthini wa kumatetheesya either tuka top up school fees onende 50 shillings na twasye takuwarimu nthini wa mbubanula twintha anasyo na ta maelesia tia ni express twaile ku improvise lakini basi ndu tuta improvise kukila tuta improvise ni tunenete na simu no tukasisia kila matonya ku contribute lakini tuisisia tiki ndo kikumesya asi na ninonete kuma mwaka modelu ni thitwa motivation kula ku asia na ta mwaka huu tuinethwa na challenge nene monofyu challenge ila yunonete nthini wa asia maitu ni la kuelewa ila transition mostly in grade 6 to grade 7 of which yuta school yitu ni thiwe in wa school la sietikiliwe kwa accommodating grade 6 so from January 2023 our secondary school will accommodate the first grade 6 students. CBC thietuma ciana cientha cie more creative in doing quicker tayukana ka grade 2 grade 3 nikaile kumana kuwa no kakule musini ningwendo kwatia gas lakini pinda juchu nenga asiwia lakini confidence ila inasiana sia yuyu CBC inengie siana confidence ya kutonya kweka sindula sia kawaida tu ile ate likwa naturally nyena kombea tas 84 na siana isia CBC the CBC students actually they are perfect and they are you can depend on them ta activity la tunena sio they were more competent like grade 6 grade 3 grade 4 they were more competent compared to ama standard 7 na class 8 school witu niwithiwe kwa ibinda yambe kubikia kiwango cha kubika national thino music festivals kuma zono competitions ni twa manage kutwa activity 27 to the count level na to the regional ni twa 17 activities na out of the 17 itano sia proceed to the national ila tunethiwe na ibinda ya kwailia ila tuitwaite siana situ Kisumu na twa maundu meka wa na siana siethiwa sia soma maundu maingi na yutu ready miaka nino yukite kwambisia yuyu tutate undu batonyeka tuishua mwaka ukite nutukenucha trophy ya music festival ku Kangundo. Na tuilika Vilingi ndondonikana kwambata kwa mathoa mama utani kwambise kukuna muno atanithia na tho isokoni wa Kibwezi kaunti ya Makueni ituma mathoa mama liu kivathukanio ala meuvika sokoni kwambisia kwambata amoma atanithia ni maweta tamena ivinda yomo kuendesya utandithia itina wa kwitha maite wa maliu akuma miundani kwa mathoa me Chyullu balatho inamo meukomea kuwa maliu a maitata mathoa me Chyullu muno na kutuma ngalama mikalile ithuki ya Ken Mulinge nukuelesya ukamba yiyi moyende na kukusia munao na atandithia aingi mayekwate maliu ala meuvanda kwisilanze ya kung'ithia atandithia akuma Kibwezi ni maweteta malasimikia kwambatia mathoa ma maliu mo itina waitambia ta yikosania miala meuko ya kwambata kwa mathoa ma mauta itambia na ile tieta atandithia na tho kwithwa na ivinda yumu sokoni ene mamiunda kulati bumya me complaint mbanda wa wide airiani bari wa nuni na 30 inge maitu ya nipoti yu maitu tabio kwa wanda wa kunyidia mbe kindu jambe kiwuni kiolegu yu uire anima tutalila mayamba dia mba mathoa ta nuni unire anima de isye ati yume anisiona mama ilio undu bayundu ngitotona kwika maliu mambambo kamea mwala mathoa mama maende na kwikithia muno sokoni uwa Kibwezi kumana na maingi wa maliu akwithwa maumanza wa kaunti ya Makueni na atandithia aingi malasimika kwithia ndivisia ukui undu kukuto kuyingwa kuyikwata kwisila yumete kikuyu akugutu kuyikundu kutono bandu ekobisi undu kiwe ni kinini kuwethe ayuka na thawa wiyulu na wethe andu mai kutsembanya nayo muno kila motsembanya nacho nomboka yi green city ba yi cia thawa wambi makobisi ni methire maithithia athoya la mathoa mundani muno nundu akwitha mundani methoa mbesa mbingi nundu mundani ni manini moka sokoni maitewa mbesa mbingi kasoma mahie makwa afford kuwa cabbage na mwala mathoa mundani maivya
mabya mayeka ukasokoni mayuka memaini na beiwe banda muno ukule wiko wa serikali kulelia madhoa ama mauta hitambia na ilame watataji ulelia ngalama mikalile na ila yende kuvine ya enendengi na la oinge maende kuvine wa nimo nao nanza bale usiendo sionde ni bandie makobisi manana itongo malu mayo siendo sionde ni bandie na maisha ni maende na kwethe wa me iulu muno especially kwa thosya ona thoi tayu munde soko andu ainge ni maemiwa ni kwa chiendo nimeusienda lakini thoa no maemie Vilingi ndo nokuma kibwezi kauntini ya Makuoni nyeneta wa Ken Molinge. Hindi tikwatika na serikali ni kuigwa kiyo cha NND na komanda undu ngalama mikalile itonya kutheya ndio tungia muveano ndo akwitha watambani na itondeni wa Vilingi wa Mauvoo twithwa tuisio kithengi mwendo wa saa 3 na nusu tukuete Mauvoo anangi kwa uliku nyenita wa Robert Mutuku na Sharon Ndinda atwalila Mauvoo kwanzia ya meko kwa uyu Tiwanesa.